Ngwatanio ya teimandini ya Kiislamu SUPKEM kaunti ya Masaku nienda atongo ivandhi ya Kenya maumanwe na mutuo wa kuikianisia ndeto na kwenda kuingianisia enendi na kumanya misingini ya siama cia kiuteti. Mwandiki wa ngwatanio ino Masaku Sheikh Said Omar Mutisia ni waweta kwa oyu atongoi mailete kwithwa mengelekanyo nzio kwa enendi Dani Mwangala ni wako tuambisia vilingi na ilivote. Sheikh Said Omar Abdalla Mutisia linavanza wa msikiti wa Jamia katikati wa msi wa Masaku. Ila Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nari Allahumma innaka hafun. Vani walisekana kutala munene wa muika maende na mutekwa nala na kwa kwanzite kueleka vena wata watongo indini wa serikali kutumia nzeila sailete kulunga amuika su na siku isu sia muika kwa kuvetangwa nundu asiye ingini maende na unama vindani ala siya nasio siya kuilikana kana amuika ana kuma mulongo alama ye mweni wa Disemba mwaka ni muvituku vikiono munde mayaesa kuoneka mbe tuyasya mwene nthi emgwabe bandu wapitia tuyasya andu mapitie na tuyasya mia wetu embwa mwana ni wapitia nuna mono upitia kuma mundu munene ni makosa kwikio mundu thini wa katuni mutongo ine mapitio ona kwikio museiki ndo nikilune mapitio kaune twamba ukaumania atongo imaito twina zia elazeto a process of law embanu kuoneka no pitetie na peno kuse weanetie ako atwe kwe polisi atwawe stationi achaji wondu kuchaji yawa atwawe kotini jaji onena makosa prison yetho kumenia weosu kwa une tuo makulia ona momekanie kutula miao agini tu makulia muno kwa nene maito kinu gege to abduction ni kietie mwaki ebu nondo tikiseo na nicho kitumio na pengine yua na mbuye tekwo nondo wako etichandakame ni wande ya na uthingila vata wa kwithiwa na uimandhini wa uneni na atongu kwithiwa mengelekani nzio kwa muikasu wetekana atongu ya mumethita maitu meandito nthuku na kwitha mengelekani nthuku kwa amuika undula wothothe kumbuka kwa mituo vandhi ya Kenya ite kuli atongo maitu meibelani onala maumete ibelani nundu mauma wana taito sio sia ndaya embabe undweke ka Kenya maumie meikothothe andu makasia atwike tukulie nundu wa ila wa inthini kiuki yaikwa na kila ja inthini kuneno uguo ndayetikila kikwe nundu ni kuvuthia muyao na kuvuthia kwivila nindi na wala meibelani embwa mutongo ine wanena kindu cha muthembosu nitwaile mbwa na sikalo ila twita forum ugethia ndongoi ila sibelani na ila siumie nundu ise umie no sei ita oame onthini ila numa Sheikh oni retired masheke ala medikano meuka ungulia ukuila ita consultation magembwa manena na mimandanzia nzio ya mwiguo na thinoima netutwambe netethia nthi makanena mateikanisia ndeto mateuanisia ukemi taibese cia skulu ni kindu kithuku kwa tongoi mata baka cionde. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumwanza msikiti wa Jamia katikati wa msi wa Masaku.